Kita beralih ke situasi perang Amerika Serikat Israel dengan Iran. Saudara, Israel dan Amerika Serikat kembali menyerang Iran. Kali ini jet tempur Israel dan Amerika melakukan serangan udara. Gemburan serangan Iran dibalas Israel dan Amerika Serikat. Salah satu serangan yang cukup dahsyat rekam seorang fotografer di Isfahan, Iran. Jet tempur Israel dan Amerika Serikat melakukan serangan udara. Kami kutip dari Roya News yang berbasis di Jordania menuliskan gelombang serangan menghantam Shahin Shar, Provinsi Isfahan, Iran Tengah. Amerika dan Israel membidik aset militer milik Iran. Serangan rudal Iran yang menghujani Israel berupaya dihadang sistem pertahanan udara Iron Dome. Pada Senin malam terekam sejumlah rudal Iran mampu dihadang Israel. Seperti yang terlihat dari kota Hebron tepi barat. Ledakan sempat terlihat di langit Hebron. Sementara sirine berbunyi di sejumlah kota Israel. Menlu Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa Tehran tidak akan berdialog dengan Amerika Serikat dan Israel dan menegaskan Iran tidak meminta gencatan senjata. Sementara drone Iran menyasar Hotel Al-Rashid di Baghdad, Irak yang berdekatan dengan kedubes Amerika Serikat. Hotel dihuni pekerja internasional yang membahas misi diplomatik asing. Otoritas Irak menyebut serangan mengenai lantai atas hotel. Serangan merusak bangunan tetapi tidak menimbulkan korban jiwa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Amerika Serikat telah berhasil mengalahkan Iran. Trump menyebut Iran saat ini ingin bernegosiasi. Trump bilang secara militer Amerika telah mengalahkan Iran. Menurut Trump, Amerika telah berhasil melumpuhkan kekuatan angkatan udara dan angkatan laut Iran. Iran kini hanya bisa melakukan sedikit perlawanan. Trump juga mengungkap Iran saat ini ingin bernegosiasi. Namun menurut Trump, saat ini mereka belum siap untuk melakukannya. I guess they can have a little bit of fight back, but not much. Not much. We've taken out their air forces, you know, we've taken out their navy. We've taken out their air defense. There's no air defense whatsoever. We've taken out their leadership times 2 or 3, might be 3. We'll find out. They want to negotiate. They want to negotiate badly. I don't think they're ready. Just on what I'm hearing, they want to negotiate badly, as they should. But I don't think they're ready to do what they have to do. But I think they will be ready at some point. Sementara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membantah laporan yang menyebut Iran telah menghubungi Amerika untuk bernegosiasi guna mengakhiri perang. Araghchi bilang pihaknya tidak pernah menghubungi Amerika atau meminta Amerika menghentikan perang. Araghchi menegaskan perang harus diakhiri dengan syarat Amerika dan Israel dipastikan tidak lagi melakukan serangan ke Iran. که این بار این جنگ باید به شکلی تمام بشود که دشمنان ما دیگر هرگز به فکر تکرار این حملات و این تجاوز نیفتند و من فکر میکنم تا همین الان هم درس خوبی فرا گرفتند فهمیدند که با چه ملتی طرف هستند که در دفاع از خودش هیچ تردیدی نمیکنه و آمادگی داره که جنگ رو تا هر کجا که هست ادامه بده و به هر کجا که هست بکشه.